Kumara! Ko je ovo sve? O, Paraj, gdje si Kumara. dritane, glasači ti manjkali, ajde padaj. Kao potpisnik platforme Crno na bijelo, neki su me stavovi na internetu poljuljali pa da ti postavim par pitanja. Albanski četnik, kad je to osnovano, postoji li to, što je to? Vidi, albanski četnik ti je sinonim za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. I sinonim za jedno zajedništvo gdje ćemo svi živjeti mirno, dostojanstveno, svi zajedno, ljudi svih vjera i nacija i boriti se za ovu našu jedinu zemlju Crnogoru. Ja sam albanski četnik. Ti si albanski četnik. Ako je to to. Eto, to ti je to. A nema veze kako nas zovu. Nema veze kako nas zovu. Borimo se za svoju zemlju. Iz ugledne si i poštene ulcinske familije, troje djece, svi doktori, sestra doktor mikrobiologije, brat doktor za matične ćelije, a ti doktor za spuške ćelije. Poslije 30. Da ako valorizujem taj doktorat. Portal Udar te optužuje da si saradnik srpske bije pod kodnim nazivom Šok. Tvoj brat je doktor. Tvoj brat je doktor u Beogradu, bavi se matičnim ćelijama. Pa pravo da ti kažem, ovo se prepada, nećete kakve matične ćelije da nam ugrađujete nakon izbora. Nešto ih je dobro udarilo u glavu, ali ništa ne brini. Ostaćeš Crnogorac i poslije izbora. Neće ti niko davat nikakve mikročipove, nikakve injekcije, nikakve matične ćelije. CDM dominira u napadima na pokret Crno na bijelo. O čemu se tu radi? Da nije tu ova možura u pitanju? Da ne vrte oni ventilatori za CDM, a ne za građane Crne Gore? Kad barkom izlazim na ušće, znaš, kad izlazim na more, onda vidim sve one ventilatore i zamišljam kako 2 vrteza brana, 4-5 za Mila i 3-4 za ovoga Statisa. Eto, tu ti je čitav odgovor na to. Umjesto da vrte za građane, vrte za njih, ti ih plaćaš. Međutim, brzo će se i to riješiti, moj kumara. Primijetio sam da vas napuštaju ovih dana. O čemu se tu radi? Svako jutro, kumara, kad ustanem, pogledam ove portale da vidim jesam li još u uru ili sam je napustio. Čim sam predložio ovu ekspertsku vladu i skupio ovih 50 doktora nauka i ovih još 149 koji su to inicijalno potpisali, ovi što se baš nisu to prepoznali i što im smetaju ovi doktori nauka i ovi stručnjaci, brže bolje su se udaljili. Oni su pošteno uradili? Odlično, Da ne smetaju? Super, ja sam Svaka im im čast. zahvalan. Što se mene tiče, hvala. Još jedno pitanje imam. S kim ćete nakon izbora? Nije pitanje s kim ćemo mi nakon izbora, no ko će s nama. Političara u budućoj vladi ne treba da bude, nego da budu eksperti. Ja mislim da ogromna većina građana Crne Gore to želi. Bez kriminalaca u vlast, bez nacionalista, bez fašista, da instaliramo ljude koji mogu da rade časno svoj posao u struci i da nam pomognu da iz ove krize izađemo sa što manje posljedica. To je ideja. Tako da mislim da je to nešto što je svima racionalnima prihvatljivo. A ako oni misle da treba da se nastavi na neki drugi način, sretno im bilo. Hvala ti, brate, na ovome Živio, kumara, hvala i pojašnjenju. tebi. I šalio sam se onog kad sam rekao glasujte manjkar. Nemoj zamjeriti. Pa vidi, ja mislim da neće manjkat. Aj se sa anđelima.